movie. DJ, look the motherfucking bomb clat. Look it. What is that thing here? Oba Makube. Kati DJ wa reset. Ngowuliro reset. Tiwa muliro. Katika ganda kuvuka soko wanikono kumulu watu wa Mutula. Wani walikola watu VIP. They call me another motherfucking bomboclat problem. DJ. Aha. Waji? DJ gani? Mkome wano. Hello. Look number one. Eno tuli wa Mutula. Taka kuhuli na buli. Atanga na kusoma nsinya omwezi kwa kutoba tukana kuwa kila kasiba Borinyo atanga munana November tukana miaka 10 ya kabakonga takambwa hako boy kati dite kibidi usale ngendeli usale zensasi katika fuke DJ tuwe ndongo eno tuli mu VIP baje atikafuka amuntake kutiki toko domo na akube naye manza tukana kola ene ndongo ya katani kasicho ne tukana kubera ngera akagwa sicho tukana kusituka tukana kuchakala tukana kwata katebe takatambala tukana kuwagira Mutula. DJ, can you give me a motherfucking bomboclat? Wanji ninyewa mumeza za VIP ebintu bitate kulo namwe mu DJ mumadechi eno ndiye nomfuna sente ndiye noneyagala wa Mutula sagala chankalanya chuma cha Mutula. Wanji mbele wano nesibe wano enongana sente nyingi atenga neli litete limpana timu Mutula atenengera onoli timu nene Wanji
woti muli muntu mukkiriza. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala awangaze Mudula, atwagalire Mudula, naddala abaana abava e Kawempe, naddala abaana abava mu Gaza, naddala abanna Uganda, naddala abaana bawagira music. Waya 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 waya, Kawempe on top. Big up Galaxy.